Velkommen til Bologna, en af Italiens allerbedste spisebyer. Her skal jeg i de næste par dage spise mig igennem nogle af byens allerbedste restauranter. Følg med her. Her på Al Caminetto d'Oro, der får man culata, hedder det. Det er en mellemting mellem culatello og parmaskinke. Det har en meget sødlig skinkesmag. Det her, det er så en af de mest traditionelle retter her i Bologna. Tortellini in brodo. Tortellini i en særlig form for bouillon. Det smager sgu godt. Og det er spist med guldske. It's many years we work in this restaurant from 1980. Yeah. And we start with my family, my mother, my father, and my sister. We have the traditional dish and the season dish. Okay, we every time in the year we had something spirit in the season. We have to come here and taste the pappardelle, the pappardelle al funghi porcini. Osteria Bottega er et af de steder, man bare ikke må gå glip af. Det her bliver jo helt fantastisk at gå ombord i. Der er culatello, lagret i mange måneder. Der er lardo, der er en helt utvivlsomt fantastisk parmigiano reggiano, altså en parmesan. Der er mortadella, og der er en prosciutto cotto, altså en kogt skinke. Osteria Bottega is the way to make the taste of our grandmother in Bologna, the resides of our history. You have to taste absolutely tortellini in brodo and tagliatelle a ragù bolognese and the pigeon. Den er pæt, jo. Se. Jeg har smagt duen, og den er fantastisk. Det er så italiensk, som det kan være, og jeg er vild med det. Jeg har fået en fantastisk parmaskinke og en mozzarella di bufala og nogle helt friske tomater på området. Og naturligvis en vin, en Pignoletto, som er den drue, man skal have fat i Emilia Romagna. Chin chin. The one of the most important is not the food, it's the hospitality. Remember what your mama she make in your house. But before your mama is your grandmother. People you can have in your house, they will not come back again. No, if you don't do what your mama teach you. What we have in our house, what we have in our country. When you find the great perfume of this great, that's what we need.